music, celebrity, entertainment, showbiz. Welcome to the Contrat Show. Oui, turakumva. Allo? Oui, turakumva. Oh my god. Ndakwishimira. Ari nako umukunzi w'isamizi ririmba abasore bamaze kubashika imisore n'inkumi ndakubwira ati nakubatagira kugira imitima n'ubwengo bwacu kugira bishiye koroha. Oh my god, ati none babikora gute? Amaje n'amasa byatanguye gute uno musi bageze muri Ipa Avenue. Aha, ndazi neza yuko byinshi binsumba ariko unkune cyane zo gusabirije mu kazi none kuri 75 njembera gasmaze nevugira ati ukora ziko bavuga ngo priorité ni femme niko bimeze buri gihe reka je maze mpirenga mu buryo bwaje nivuga ati ko gira imana big nice kari usana mushimyo. Oh my god, kweli turi kumwe kweli? Yeah. Oh my god, yes, okay. Ndabona kabisa urishimye cyane kandi urabintu byatanye. Merci. Nawundi mu Rwanda babivuga. Nawundi mu Rwanda babivuga yuko kazi sana. Merci kwanza wowe mbimbwiye. Ntumbe yuko Bainturo atabikubwiye kare. Sinzi ko yirengagije mu kanya garabikora. Bana, kazi sana. Jewe nama nabonye ikintu hakiri kare nivugira ati nyakugira imana Bainturo. Karibu sana. Ndashimye kabisa. Namaze gushika mu rugo. Mtoto wa msite. Atari sana. Hajya nta kintu kiba kiryoshe nko kuba waravukiye mu isite harimo gacukura mu isite mugabo aca wivura mu ndikati. Kandi ni komeye cyane. Atari sana. Nyakugira imana very nice. I like. Kano karibu vema. Kari sinye cyane. Thank you. Atari sana. Atari sana. Mberuka uduwa zazindi twumva ibana tunengengea sana mugabo hano ugombye ko twinjira cyane mashamba gatuyumve neza. Ariko kumbura nko kumuntu yumva neza icyonza kitaduga cyane ndashaka handi bisuye kandi namwibutse mbega iyo tuvuze ngo I like umuntu yoca atabura ikindani. Bon, niko kwa apprécier. Ukunda ikintu. Ariko niko no kivuga. Ni blue stick. Atari sana. Oh my god. Bainturo. Sasa zingine canke kumbure nk'umuntu avuga ati no bana ne hagero vyagenze gute ivyo birogira biturane birazagaye hagati ya Belle Nice na Bainturo ninde umuntu ubona ko yanyoze cyane kumva icyo kimucimuye watangiye kumva cyane icyo kimucimuye. Arana kenshi abantu bariko bakora umwuga umwe kandi batahurana baca batahurana nyine kandi ntushobora kumenya ngo ni ibi ni kuko ni ibintu muzana mwese mukashira hamwe mukutuza ikintu kuko urumva ikintu cy'umuntu n'umuntu cy'abantu babiri rero abantu babiri bategerezwa umwe aha ubundi aha tugahuriza ikintu rero kuvuga ngo byumvikanye gusumba biba bikoroshe barumvikanye urumva karwe nka jewe Kent twiyongera ati no fata igalens uyambike kuri ijya 70 nje namubwira ati no igalens reka ndayambike kuri 7 muga ijya indi mark ni kuvuga ko mbanyabuse cyane kumusumba we ariko byose ndi sawa nyakugira imana je nashaka kumenya kumbure urazi ko muri Ipa Avenue mufite ingene musanzwe bitunganije kandi mu turabemera cyane ariko mbere ko byenzamuka cyane dukeze kwanza umuvyeyi wanyu sadbi kubona ashobora gusinya amakontra abiri mu mwaka umwe n'ikintu bikomeye cyane mugabo nka Bainturo nk'umwana wakuriye muri Ipa Avenue niko bivuga muri wavyakiriye gute? Ni blessing kuko ibintu urabona sadbi Aronse zo Contrat zitegerezwa natwe kutugera ko impact rero ni nkuko uribuka ko twese twararezwe mu ngo tureke kwanza mu by'umuziki tuje mu ngo urazi papa yaronse agashahara nawe urabyibuha rero nubwo ariko yari umunsi mukuru mu muryango ati wari umunsi mukuru cyane mu muryango yahugira imana big nice abandi baririmbyi muri Ipa Avenue ndamaze kwibona ko iyo sohotse indirimbo ibisohotse nyene ni motomoto kabisa babiheze mugabo mwebwe kubera iki Ipa Avenue yumvire gucyo yagira media tour byagenze gute? Nibaza yuko ari ukuntu Empire yorganiza akazi kayo kandi nta n'ikintu rero twebwe muri Empire dukora gutyo nyene cyose tubikorera ku mwanya wacu so twebwe turi hano nko kubahiriza amabwirizwa adusaba ko gukora mu kazi kacu ariko Empire hajyanye management yacu nivuga ati ibintu
byapanze gutya kuko kare sinzi ko wari ubona yuko twahora dusohora indirimbo hama umunsi nyene tukaja mu mamediator ariko ubunye habayeho iyindi strategy yo gukora byarahindutse atari sana ariko urashaka kumenya hajya muri Impa Avenue kuko tuzi ko mu yandi marebo usanga abartiste b'amarabeza twaza bagace bavana bakagenda ariko urashaka kumenya mwebwe muri Impa Avenue muronka kanya ko kuyaga n'abasanzwe bari muri staff management kangahe muri twavuga kangahe muri kuko kuyaga ko twamatuyaga kandi iyo twicaranye ntabwo tuyaga ibintu atari iby'akamaro turinze duhura as empire kuko ari ikintu gikomeye kiba kiduhuje tugira tuganira buri saha buri munota twama duhabwa impanuro twama tuganira hagati yacu oh my god yes ako nakabijya niko nokita kuko ngo buri saha buri munota abavukanyi baba bari kumwe kugira sho kuyaga kuri kina kiriya ariko cyane cyane ku kazi kabo ka misi yose iyo bishitse ne bakanyerera bamenye ingene babitatura kandi cyoroshe abarabwa n'abantu batandukanye amakampuni igihe rero kenshi mu bintu bijyanye n'umuririmbyi biba bifatanye n'ibintu byo kumenyekanisha ibintu rero ntabwo abandi bantu bokwizera ngo uze kumenyekanisha ibintu byabo nawe ubwawe utazi uko wimenyekanisha rero uvuga rero ni example nini ku muririmbyi kuba azi ukuntu yibrandinga bica bimwugururira n'izindi nzira zo kubrandinga ibindi bintu ahubwo ni uvuga yuko nibyo bigize umuririmbyi ndibaza nta kintu we ku rubuga ngurukana bumenyi usanzwe uri umuntu ukunda warashaka kuganira cyane n'abantu kenshi bishoboka ariko ndibuka inkuru mperuka kumva cyane warashaka yavugisha abantu benshi n'igihe wavuze ngo ndasabye imbabazi kugira nsubire umuryango ariko ava yaho byavugwa neza yuko wavuye muri Impa Avenue mugabo no gusubira ntitwabimenye hajya hari iki mbe yari preparation y'ino ndirimbo cyangwa nyine kandi kabijya ka Bainturo na staff management ya Impa Avenue uvuze ni mwabimenye ni wewe kuko barundi twaramenyesheje twatanze itangazo ushobora kuba utaribonye ariko umunsi bashira hanze y'umuryango byaramenyekanye n'umwanya byafashe birazwi n'umwanya biyumviriye kunsubizayo n'umwanya batanze ikete kuri page ikonsubije mu muryango ubure n'amahame cyane muri Impa Avenue mwakura hetse atari sana oh my god nyakubwira Imana be nice usanzwe ufise umucuti wawe magara wa hatari Miss Erika hapo natangiye kubona umunsi mutazananye byagenze gute ari mu bindi bikorwa atari sana reka jense kuri video nashaka kumenya hajya video ni hano hakugoye nka Benas Bati Motif na hajya ndiko ndaharaba nanje na hamwe na hamwe tugenda mu kazi turi ready gukora reka ndagusabe ku misine bashashe kuko yes kuko ndavye ingene act ya meze irateye ubwoba urakaze cyane Imana Umwana bad birakomeye cyane ariko imbere yuko je ndugura umurongo wa telefone kugira mugire ico munavuze urashaka kubijanye n'ibikomakomeye muri bakunze ameze ririmba ariko je maze nisabine vuga ati umwe wese naturirimbira yamye yagiririmba gato ntabwo turi muri concert mukanda bisavye nk'umuntu wavukanye bani Baby, don't worry, I wanna let you know you're my only. I will never let you go. I don't believe, baby, give me your body now, penda. I baby enjoy, I'm with them pain, Aziz enjoy. Oh my god, very nice. Oya, jari kinza kuvuga nabonye. Urashobora gusanga bibene nawe n'icyo wabonye ni atari sana. Ariko nawe tuzamuke nawe. ariko none muri mwebwe nta muntu n'umwe vraiment arayifata kweri kugira turirimbana urumva kugira abandi bantu bashobora twakura nabo nyine batwereka aho bafashe I feel good when you talk to me well in your eyes boy I read that love you have for me ntaco dutandukanya kuko ari unkwiriye I don't believe what I see kuguru wanje
Oh my god. Aha. Ati ntacyo dutandukanya kuko ari muhiriye. Erega niwe uwanje. Ariko nanje uwanje. Reka tuzamura ijambo. Dusangire ijambo kuri 75 800 mukunzi w'isabiriza ziririmba. Koko nyimba dukurikiranye kaze ijambo rwawe. Yes, ndabona umuntu ku murongo wa telefone amaze kutugomwa. Hello. Yes, ina mahoro. Yes, ndakomeye cyane mutama homeboy. Urateya. Oh my god, kase cyenda mukiriza nice hamwe na Bainturo. Ndabona mukije. Natwe turashimye kabisa kandi mu Rwanda ni urugero nyine. Yes, right. Ni kuri 75 800 ndabona undi muntu kwa telefone. Yes, hello. 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 Undi muntu ku murongo. Yes, hello. Namahoro cyane muvukanye tuvugana nande twakuri hehe? Ego ni sawa, nawe ni sawa. Oui, Bekele turakumva. Oh my god. Aga telefone karamugoye ka Bekele yatari sana. Ni kuri 75 800. Aha. Yes, hello. Oui, namahoro. Music, celebrity, entertainment, showbiz. Welcome to the Town Trend Show.